Jotono dalam sogani channel kai tomung nonor kani channel subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos sanam ga phaiji tini kaisa ketal notification ailenai a notification reja kha Tripura Renewable Energy Development Agency ni bukhakti reja kha notification ga phaidi official notification ailai official notification tam reja kha omokai to official notification rizak mane abato Tripura Renewable Energy Development Agency tiari TNI bukhakti rizak kha gata oro official address rizak tonga Gorkha Basti Agartala Tripura o je notification rizak mane abato 3 tarik January 2024 rizak kha oro reference number tonga je advertisement number 01/2023 abo contractual post langa tongmani post ni bumung kangkai assistant project officer tongmani abo tiari DNI bukhakti talangjaknai tongmani abo assistant project officer o jagao sajaka token number tai je candidate eligible ongui tongnai norok interview appear khlai naimano post tongmani abo assistant project officer interview najaknai abo kangkai to Gorkha Basti o najaknai borok ni je official je address o jagao naidi token number rijak tongo eligible candidate rokni tai o jagao rijak tongo date and time interview abo naidi token number 3 ni simi 28 jorang kangkai 17 January 2024 time tongnai 11 to 1:30 pm beni urjaka office of the Tripura Renewable Energy Development Agency second floor Bigyan Bhavan Gorkha Basti oba haikeno tongon ID 29 ismi 53 token number kangkai 17 January 2024 nongnai same jagao nongnai time simi oro 2:30 ismi 5:30 pm jora rizakha haikeno rokni token number 9 ID tomung norok apply khlai tong kangkai o jagao apply kangkai assistant project officer abo tiari DNI bukhakti talangjakna tongmani norok tomung form fill up khlaike norok interview norok rei naidi o jagao token number tai je oro jaga rijak tongabo tiari DA office o jagao Pandit Nehru complex Gorkha Basti o thangai norokni koitao klai time tai date mention khlaijak tongo o jagao sajaka token number tai je eligible oro je token number mention khlaijak tongnai rok norok interview thangkang kangkai o jagao norok ni je token number slip tongmani abo tlangi ma thangnai tai logio norok je interview rona thangkangkai norok ni joto original documents tlangai borok ni je official address o thangai norok interview marnai tai norok je furu form fill up khlai furu je documents rubayo abo joto original tlang thangbai di kangkai norok nai di norok ni token number bai norok ni date bufru tai time koitao klai jaga kangkai to TRDNI office no ang notification ri renai description gai jotono no hamba